ووٹ بز فٹ آز بز ممی پانے ووٹ نت چھس بہ پانے بزان فائنلی ووتس بہ شاپس پہ تو یہ انر وچ میں سیم کلر تجھ ٹی شرٹ ثق میں کرن کاپی تو احسان بھائی پکناون پانے پیزا یہاں رکھو بھائی جلدی جلدی کیسا ٹیسٹ ہے بھائی زبردست نا اس سے پہلے بھی ہم نے یہاں پہ کھایا تھا نا بیچ میں نہیں بھائی مجھ سے یار ہے گائز السلام علیکم ورحمۃ اللہ آئی ہوپ کہ جگر مین آسن سٲلِم ٹھیک آزُک ولاگ چھُس بہٕ کران باغس منٛز سٹارٹ آزُک ولاگ سٹارٹ کرنہٕ برونٛٹھ چھُو تۄہہِ یِہے رِکویسٹ اگر تُہۍ آزُک ولاگ میٲنِس فیس بُک پیجس پٮ۪ٹھ چھِو وٕچھان فیس بُک پیج کٔرۍزیو ضروٗر فالو اگر یوٗٹیوٗب چنلہِ پٮ۪ٹھ چھِو وٕچھان یوٗٹیوٗب چنل تہِ کٔرۍزیو سبسکرایب تاکہِ تُہۍ روٗزِو میانہِ سوشل میڈیا فیملی سۭتۍ جُڑِتھ بیٚیہِ چھِنہٕ سبسکرایب کرنہٕ سۭتۍ کِہیٖنۍ غم گژھان بٲیِس چھِ تھوڑا ہمت ملان تو کرتے ہیں جی آج کا پیارا سا ولاگ سٹارٹ احسان بھائی آئیے وٕنکٮ۪نس سون ممی یُتھُے چائے پھر نا یہ وون مے گژھِ نُن چائے سۭتۍ آسٕنۍ وٕٹ تو بھائی ابھی ہم باغے میں آئے وٕنکٮ۪نس چھِ أسۍ باغس منٛز تو وٕٹ کھالو نا أسۍ بیچ میں نہیں بھائی مجھ سے یار او بھائی ایکسپیرینس چھ کھمے یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ چھِ آسان پلو وجہِ چھِ آسان پنٕنۍ پلو ژٕ چھُکھ أمِس پلو کڑان تو دیکھیں گے بھائی ہے نا زبردست أسۍ کھٮ۪مو اکٕے وٕٹ وٕٹ بٕزِ فٹ آز بٕزِ ممی پانے وٕٹ نتہٕ چھُس بہٕ پانے بزان احسان بھائی ژےٚ وَنے مےٚ ژٕے بٔز ژٕ چھُکھ نہٕ مانٲنی ولا بز یتت ممی آ بزنہِ تیٚلہِ تو آز وٕچھو ممی کِس وٕٹ بٕزِ أسۍ کرو ویٹ توٚتام بہٕ تہِ آسان پاور اگر گوٚو نا وٕنکٮ۪نس چھِ سورُے بروسہٕ اَسہِ پاورس پٮ۪ٹھ اگر پاور گوٚو وٕٹ گٔے اتی ٹھپ ممی بٕز وٕٹ آپ دیکھ سکتے ہو احسان بھائی مگر نا الگے مزٕ یار اتھ کوٚر اَسہِ ہٮ۪س کوٚر نا اَسہِ أنۍ شراکھ منٛزٕ کوٚر اتھ برابر اڈ نہ گوٚو زیادٕ نٔمِس کُن نہ گوٚو نہیں یار زیادٕ چھِ ژی میون چھُنا مگر لۄکُٹ ہیوٗ مگر یِمن اصل وقت چھُنا تِم پھٔلۍ تِمن چھِ ژےٚ دانس منٛز ییٚلہِ وٕٹ بٔزو نا تتھ گوٚو الگے مزٕ ہیٹرٕکۍ چھِنہٕ تیوٗت مزٕ یِوان کینٛہہ وٕنکٮ۪نس کوٚر اَسہِ اچانک پلان اَسہِ چھُ گژھُن مین ٹاوُن کپوارہ کیازِ کہِ مےٚ چھِ انٕنۍ اکھ ٹی شٲٹ مےٚ چھِ واریاہن جاین آمُت خاندرن منٛز انوایٹ کرنہٕ تو فرینڈ اکھ چھِ تٔمِس چھِ کینٛہہ ٹایم پتہٕ بیٚنہِ خاندر انشاء اللہ تمہِ دۄہ کرو کوٗشش تور گژھو 2 سپٹمبر 3 سپٹمبر مےٚ سوٗنٛچ آز کرو تھوڑا شاپنگ ٹی شٲٹ اکھ انو ییٚتہِ پٮ۪ٹھ گژھو بہٕ تہِ احسان بھائی مین مارکیٹ کپوارہ تتی انو اَسہِ ٹی شٲٹ سانہِ پٮ۪ٹھ چھِ مین کپوارہ تقریباً 7 کلومیٹر دور تو نکلتے ہیں جی یہاں سے آپ ہمارے ولاگ میں جڑے رہنا راضی بھائی دیکھو نا بھائی آج پتہ نہیں اسپیڈ میں کیوں ہے کیا ہو گیا بھائی کیا ہو گیا اسپیڈ میں کیوں چل رہے ہو کلر ہے زبردست فائنلی ووتس بہ شاپس پہ تو یہ انر وچ مے یہ گرین کلر تو بہ وچھ لگت کس گژھِ اگر مے باسے اصل تیل تل بہ یہ انر ژےٚ چھےٚ رٹٕنۍ احسان بھائی کیٛاہ چھُکھ ژٕ وَنان یپٲرۍ وَن کیمراہس برٛیکِنٛگ زبردست کلر تہِ چھُ زبردست یہِ چھُ کران میٖڈیم بہٕ چھُس لگاوان ڈبل ایکس ایل چھُ گژھان ٹھیٖک پلو گژھن تھوڑا خٲلی لاگٕنۍ مےٚ حظ بلیک مےٚ چھِ آلریڈی وایٹ مےٚ چھِ آلریڈی اسی بلیک گرِ سیم یُس مےٚ یہِ ٹی شٲٹ ٲس لگٲیِتھ یہِ چھِ مےٚ اَمہِ برونٛٹھ ییٚتی نِمٕژ خاندرٕکۍ دۄہ کیٛاہ چھُکھ ژٕ وَنان سیم کلر تُج اَسہِ ٹی شٲٹ ژٕ چھُکھ مےٚ کران کاپی چھُنہٕ حظ کران یہِ کاپی کران بھائی أمۍ تہِ کٔر یِہوے ٹی شٲٹ سلیکٹ أمِس چھِ مگر لگان میٖڈیم سایز بہٕ چھُس لگاوان ڈبل ایکس ایل اَسہِ چھِ پراران پیٖزاہس بۄچھِ لٔج زبردست ژےٚ لٔگۍ یا بۄچھِ مےٚ لٔج واریاہ زیادٕ بۄچھِ فی الحال چھِ پیٖزا تیار گژھان یتھ ریسٹورنٹ چھُ ناو D9 ییٚمیُک یُس اونر چھُ سُہ چھُ اَسہِ فرینڈ گوار بھائی بیٚیہِ چھِنہٕ سُہ تہِ ییٚتہِ کینٛہہ تو اس کو پھر پتہ چلے گا ییٚلہِ أسۍ نیرو گرٕ پتہٕ کرو ژیٖرۍ کال بیٚیہِ وٕچھ ژٕ ولاگ تٔمِس لگہِ پانے پاے یِم کر ٲسۍ یورٕ وۄنۍ میٲنۍ ورٲے تو احسان بھائی چھُ پکناوان پانے پیٖزا یہاں رکھو بھائی تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ رہا احسان بھائی یہ کیچپ جو ہے نا یہ میرے کو بالکل پسند نہیں ہوتا ہے بس یہ ایک میرے کو پسند آتا ہے اس پہ ڈال کے نا کچھ کھانے کا لگا ہو نا خود لگاو یار جلدی جلدی اَسہِ گوٚو تھوڑا لیٹ اَسہِ چھِ بیٚکِس جایہِ گژھُن تھوڑا اِمپاٹنٹ کٲم چھِ پٔرسنل کٲم لیٹ یار بالکل صحیح بھائی
कैसा टेस्ट है भाई? ज़बरदस्त है। इससे पहले भी हमने यहाँ पे खाया था ना, तो टेस्ट वही है, काफ़ी ज़बरदस्त है। टेस्ट जबरदस्त. पिज़्ज़ा मकलो अस खेत एहसान भाई पकान घर कुन. एहसान भाई कर मे घर ड्रॉप. अमिस गो लेट क्या अमिस पनी कम वे पनी पर्सनल कम वे अम्स गसान शाम पे स्टार्ट. हाँ एहसान भाई चैनल कर सब्सक्राइब जरूर. चैनल करना चाहिए. एहसान भाई चैनल कर जरूर सब्सक्राइब. एहसान व्लॉग नाव मेंशन कर बह अम्स चैनल ते बह हाव बह स्क्रीन शॉट स्क्रीन पे. वनस वोतुस बह घर. वनस शामुक टाइम मे सोच आजुक व्लॉग करो ये एंड. आजुक व्लॉग अगर पसंद हो ना मोन FB पेज कर फॉलो. यूट्यूब चैनल ते कर सब्सक्राइब. अगर तुम मी यूट्यूब चैनल करो सब्सक्राइब. फेसबुक पेज करो फॉलो. तुम रूजो मीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ित. वो दियो मे इजाजत. अल्लाह हाफिज.